Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi klip. Danas malo odskačemo od ustaljene tematike i prikazujem vam 10 najzanimljivijih zgrada u Beogradu. Na prvom mestu zgrade poznate kao Mercedeske, zbog svog oblika koji podsjeća na Mercedes-Benz znak. Dodatna zanimljivost je da se nedaleko od ove dve zgrade otvorio Mercedesov prodajni salon automobila. Crvenkapa, koja vuče naziv od crvenih metalnih konstrukcija po fasadi i krovu. Rudo, prve zgrade na listi kojima je ovo i zvanični naziv. Zanimljiv raspored 3 zgrade povezane kružnim parkom, koji ujedno predstavljaju i istočnu kapiju Beograda. Sledeće na listi je Toblerone zgrada, koja je naziv dobila po karakterističnom obliku svojih terasi. Testera, kada se pogleda sa visine jasno je i zašto. Devet krakova zgrade koji u zbiru imaju ceo kilometar zasluženo nose nadimak Kineski zid. Zgrade Televizorke dobile su svoj nadimak po karakterističnim okvirima prozora. Potkovica, ponovo iz vazduha jasno zbog čega. Zapadna kapija Beograda, poznata i kao Genex kula, je arhitektonsko blago glavnog grada Srbije, simbol razvoja prestonice i sedište najuspešnije jugoslovenske firme po kojoj nosi ime, kao i zaboravljeni vidikovac sa kog se pruža izuzetan pogled. Kifla, zgrada koja prati krivinu ulice uz koju je sazidana, podignuta na stubove zbog moguće opasnosti da se Dunav izlije. To bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali i da vam je bilo zanimljivo. Ukoliko jeste, lajkujte video, podelite ga, pretplatite se na kanal i veliki pozdrav do sledećeg klipa.